Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Kalayan Sports and Youth Affairs kabla buak khmat ya kathong ban penmi perthai ya ki khun samla ki badon sap kapong ha kaliang karwai ka siaw bat ha kaput katem mentau snem ar hajar ar puar kala pelong ya karoko stika on block music competition ar hajar ar puar ha kani karinsan ya kop kabla long ha kapratrik no pra ar hajar ar puar ha auditorium jong Kalayan Mission Compound u MLA jong ka Jawai constituency uba Wailat Miki Shila ula long kom ukongsan lembat uba Oktomewat Lamin uba long u nominated MDC ula long kom usumbut kongsan ha kani karoko stika on block music competition ar hajar ar puar kinong isimbenta ki blapoi sha ka grand finale ki long kamera ki ka Melodic Hughes ka daw bahaki pede ka Saini Diang Bare ka Kinhun the Hawk ka Saiwan Sa Shalam ka Kinhon Radiant Wave utaibok tongper ka Audio Garde bat udonian lalu ka Meraki balami khmat da Ubairon Mandi Lamare Ujobian Mandi Lamare bat Umardi Podweng kibla yora e ka nam la du ha kani karin san ye khun kila yo khori ka song pisa ka balai pho hajar tingka kat ba ka daw bahaki pde ka bawan ba ar kala yo khori ka song pisa ka ba khatsan hajar tingka bat ka Melodic Hughes kala yora e ka nam best original song ringkat ka song pisa ka basan hajar tingka. Bersama ini dinikmati oleh pengunjung. Congratulations. The winners goes to Meraki. Sawi Prize Winodok